tugitata ni igihugu ciza cagahebuza. Uhoraho namba tumuhimbaye azotujana muri ico gihugu akiduhe, kandi ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Mugabo ntimugararize Uhoraho kandi ntimutinye bene ico gihugu, tuzobarya bwa mutsima. Icabakingira cabavuyeko, ariko tweho Uhoraho ari mu ruhande rwacu, ntaco mubatinya. Ishengero ryose riraheza rivuga ko babicisha amabuye, maze ubwiza bw'Uhoraho bubonekera Abisirayeli bose muri mwihema ry'ibonaniro. Amen. Amen. Murakoze cyane. Nadusomere kuri iki gice cya 14 gusa ku murongo wa 6 gushika ku wa 10. Cya 6 koresha intara. 14 murongo wa 6 kugeza ku wa 10. Haravuga ngo nuko Yozuwe mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bo mu bagiye gutata igihugu, bashishimura imyambaro yabo kubera gahinda. Babwira Abisirayeli bose bati, igihugu twagiye gutata ni igihugu ciza cyane, gitemba amata n'ubuki. Uhoraho natugirira neza azakitugezamo akiduhe. None rero mwirinde kumugomera, ntimutinye abatuye ico gihugu, tuzaba kubita incuro. Ntimubatinye kuko Uhoraho ari kumwe natwe, kandi bo badafite ubatabara. Ku 10 akavuga ngo ariko Abisirayeli bose bashakaga kwicisha amabuye Yozuwe na Kalebu, nuko Abisirayeli babona ikuzo ry'Uhoraho hejuru y'ihema ry'ibonaniro. Amen. Reka turangirize mu rwandiko rwa 2 Paul yandikiye Abikorinto 5 murongo wa 6. Rwandiko rwa 2 rw'Abikorinto 5 murongo wa 6 no 7. Haravuze ngo nico gituma dukomera umutima iteka, kandi tumenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu, kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Amen. Yesu ashimwe. Twumva Bibiliya hanyuma tukaganira ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze, ndashimira abantu bose bashitsi batuganye, Imana ibahe umugisha, barimwo Yomba n'abandi, murakaza, Imana ibahe umugisha mwinshi. Tugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ubushize nari sano ufite gahunda yo kuvuga ijambo, hanyuma haboneka izindi mpamvu nari nateguye ijambo. Natekerezaga yuko ari ryo muri iyo situation twari turimo, ariko kandi nyuma yaho maze kwicara kandi ntekereje nza gusanga ni ijambo ry'ubuzima. Hari igihe tulimita ijambo tukarifata tukarigira ijambo ry'igihe gito, ariko kandi ijambo ry'Imana iteka ryose rihora rigaragara. Amen. Ihumure wahawe cyangwa se ijambo wabwiwe igihe runaka, n'ubundi nurikomeza rizagenda rigufasha mu buzima bwawe bwose. Amen. Natekereje ko tuganira ijambo rivuga ngo indoro yo kwizera. Indoro yo kwizera. Indoro yo kwizera. Indoro ni uburyo bwo kureba, ni regard Gifaransa. Regard mu Cyongereza ngira ngo bayita seeing. Ni nkoko mudufasha bazi Cyongereza bayita seeing. Suko Galina, regard mu Cyongereza bayita gute? Ngira ngo nuko ni seeing. Ya nuko Bwana sifiwe. Turahagera, Pastor Karambaza ngo sindahagera. Sindahagera nyine Cyongereza nkizibuke cyane. Bwana sifiwe. Ntekereza ko tuganira ijambo indoro yo kwizera, cyangwa se ijisho ryo kwizera. Ntabwo kandi ari ijisho, singita ijisho, kuko ijisho ni ikintu umuntu aba afite, ariko kandi indoro ni ikintu deje uba wasohoye, ni ikintu uba wasohoye uri mureba.
indabo nimba twoyita gutyo mu Kirundi. Ego uburyo ureba mu kwizera. Amen. Ngira ngo twabisobanukiwe. Bwana sefewe. Mu buzima busanzwe umuntu ayobowe kenshi ahanini uyoborwa n'ibyo ureba. Ibyo ureba nibyo bigize ubuzima bwawe. Umuntu yifuza iyo yabonye. Umuntu yanga akenshi iyo yabonye. Umuntu akunda akenshi iyo yabonye. Umuntu n'igihe asitara kubera ko atabonye. Bwana sefewe. Umuntu navuga ko ari ibice 70% ayoborwa n'ijisho. Ibyo areba nibyo bi-influencing ubuzima bwe, nibyo biyobora ubugingo bwe, nibyo biyobora umubiri we. Ijisho ni ikintu gikomeye cyane kiyobora ubuzima bw'umuntu. Amen. Ukureba bigira umwanya munini mu mutima wawe. No mu buzima bw'umwuka niko bimeze. Mu buzima bw'umwuka umuntu akenshi yizera ahanini ibyo yabonye. Indoro yawe mu byo kwizera niyobora ubuzima bwawe bw'umwuka. Bwana sefewe. Indoro yawe niguhesha kwizera. Niguhesha kwizera. Si ukubanza kuvuga si imvugo yo kwizera. Mbere y'uko ugira imvugo yo kwizera ugomba kubanza kugira indoro yo kwizera. Amaso agaburira ibitekerezo. Ibitekerezo ejo umuntu atekereje nibyo avuga. Ikiri ku mutima w'umuntu nicyo avuga. Siko bimeze yeme. Umuntu avuga ikiri ku mutima wiwe. Amaso arareba, yarangiza kureba agaha ibitekerezo. Yarangiza guha ibitekerezo, muri bya bitekerezo byawe ni wowe ukuramo ijambo. Ukavuga ngo ni iki nabonye. Kubera ko ari byo ibitekerezo byabwiwe n'ijisho nibi wabonye. Vuga ibi nibi wabonye. Amen. Kwizera ahanini iyo twizera indoro yacu ibitandukanye cyane n'iy'abantu bandi basanzwe batabadakijijwe. Iyo umuntu akijijwe afite uko abona ibintu bitandukanye nuko abadakijijwe babibona. Nibyo byije. Iyo umuntu akijijwe afite uko abona ibintu bitandukanye nuko abandi badakijijwe babibona. Igihe abandi babona ibyago, wewe ntubona ibyago, ubabona umunezero. Igihe abandi babona umunezero, wewe ugahina akaguru ukavuga ngo ahangaho bariho umutego. Kubera ko ijisho ryawe ntabwo rihekera muri kwa kwinezeza. Hariho ibindi bintu wewe bikubwira. Bwana sifiwe. Kubera ko ufite andi maso yo mu buryo abandi batabona. Indoro yo kwizera nidushake tuhite ngo ni indoro y'umwuka. Ni indoro y'umwuka. Ni indoro y'Imana. Ni ukureba ibintu uko Imana ibibona. Bwana sifiwe. Si ukureba ibintu ngo tubyite uko siyansi ibyita. Si ukureba ibintu ngo tubyite uko abanyabwenge babyita. Oya. Si ukureba ibintu ngo si uko. Twebwe dufite andi maso aduhesha kuvuga ibintu bitandukanye nuko abandi babivuga. Kubera ko hari ukundi kuntu tuba twabibonye. Twazamura ibiganza tugaha Imana ishobora. Mwanumvise? Bwana sifiwe. Twazumvise. Rero iyo twizera, Bwana sifiwe, umuntu iyo yizera ntaba kiyoborwa n'umubiri we. Ntaba kiyoborwa n'ibyo arebesha amaso. Ntaba kiyoborwa n'ibyo ubwenge bw'umubiri ahanini bumubwira. Ibyo ngibyo ni ibiza kumufasha kugira ngo asubire kandi mu isi y'umwuka, mu bwenge bw'umwuka, yongere kandi abiyungurure, abitange ukundi kuntu. Twigisha ubwenge busanzwe, turabona n'amaso asanzwe, turareba n'amaso asanzwe, ariko kandi
hari ukundi kuntu twebwe muri twebwe tumaze kushakira, iyo tumaze kubimenya, iyo tumaze kubihabwa, turongera tukabisobanura ukundi kuntu kwacu gushasha, kubera ko dufite indoro yo kwizera. Uko kwizera kwa biduhaye, Bwana sifiwe, twabireba kimwe n'abandi, uyafite uko abireba, uyafite uko abireba, twebwe byagera muri twebwe, mu mitima yacu, mu bugingo bwacu, muri santere y'umwuka wacu, tugasubira tukabihindura ukundi kuntu, bigasubira bikagira indi shusho, tukabiha irindi zina, tukabyita irindi zina. Uko abantu baza guhanuraga Yobu, watewe n'ibyago, ibingibi birashobora gutuma 100% wiyakana Imana yawe. Yobu akababwira ngo suko bimeze, Bwana sifiwe, suko bimeze, Imana iracankunze, nta mpamvu yo kuyihakana. Mu gihe abandi babona ko Imana yamwanze, ariko iwe karabona ko agifitanye ubusabane bwuzuye n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iwe ntabwo ariko yabibonaga, ntiyabona ko Imana yamutaye. Yabonaga Imana, urukundo rw'Imana, no mu byago yabonaga urukundo rw'Imana, kubera ko yari afite andi maso yo kwizera. Nituyobogwa n'amaso y'umubiri, ntaho tuzoba dutaniye n'abatizera. Bwana sifiwe. Twasonye inkuru z'abatasi 12. Mose bageze mu butayu bw'Iparani i Kadeshi, afata intumwa, nishake nzita intumwa, abatasi, abahungu 12 yagiye atoranya umuryango wa Isiraheli. Atoramo abahungu 2, Yoshua na Kalebu. Yoshua witwaga Hosea, amuhindura izina amwita Yoshua. Ngo arangiza kubatora abahungu 12, arababwira ngo nimuje gutata i Kanani, mugende murebe kiriya gihugu, kugira ngo duhabwe ukuntu tuzabasha kucinjiramo. Bwana sifiwe. Abahereza ibintu bari burebe. Tegere kuntu byagenze. Mose ntabwo yabatunye ngo wowe ugende urebe ibyo ushaka, cyangwa se wowe genda urebe ingibi, uyu nguyu agende rebe biriya. Yarababwiye ngo nimugende murebe ko kiriya gihugu cyera cyangwa kirumba. Kurumba murabyumva? Kuteza mbese. Cyera cyangwa se kiteza. Mugende murebe abantu bagituyemo, nimba ari abanyamaboko cyangwa atari abanyamaboko. Ibi kintu cya kabiri. Bwana sifiwe, zose bibiri. Mwongere kandi mugende murebe inkike zigose kiriya gihugu, niba ari zirezire dushobora kuzirenga, cyangwa niba ari zigufi. Bwana sifiwe. Mugende murebe ko bariya abantu imbaraga zabo ari nkeya cyangwa ari nyinshi, ko ari benshi cyangwa ari bakeya. Ntuje kundebera ibi nagutumye, urebe ibyo nagutumye. Mwabahungu mwe, abahungu 10, mugende murebe ibyo nabatumye. Nababwiye ngo murebe ko kiriya gihugu cyera cyangwa kitera. Murebe ko bari abagabo barimo ari abanyamaboko cyangwa ko atari abanyamaboko. Murebe ko inkike zikigose ari zirezire cyangwa ari zigufi dushobora kuzirenga. Ntuje kureba ibindi, nizo mbahaye. Bwana sifiwe. Munsoma nakuye muri icyo kintu. Mwisi ibyo tureba twese ni bimwe. Ibyo tureba twese ni bimwe. Ibyo tureba twese ni bimwe. Turuze cyage bari babomoye hariya. Umuntu wese ariko ubona ko habomotse. Wari kuza kuri Gilgal, nta kindi wari kureba. Wari kureba ko hari habomotse. Bakareba ko hari abasambuye. Akareba ko hahatobotse. Umva nta bindi bintu, ni kwa maso yagutuma. Waba uvuye hehe? Waba uvuga uruhe rurimi? Waba wumva ibintu gute? Warazaga ukabona ko hari abahabomoye, hari abahasenye, hari abahatoboye. Niko byari bimeze. Nta bindi bintu wari kureba. Nta bindi wari kutubwira. Ntiwari kutubwira ngo bubatse batubatse twatubona hasenyutse. Niko amaso y'umubiri yatubwiraga. Bwana sifiwe. Ariko indoro y'umwuka, mutegere indoro y'umwuka itandukanye n'indoro y'abantu. Bwana sifiwe. Iyo uri mu mwuka w'Imana, iyo uri mu ndi mwuka wo kwizera, iyo ufite andi maso atandukanye na yandi y'umubiri, wowe igihe cy'ibibazo uzukibona nk'ibisubizo. Bwana sifiwe. Igihe abandi barimo barira, igihe abandi barimo bataka, wowe ukabona igisubizo kizima. Ntugahekere mu kubona ibintu uko abandi babibona. Naho twese dufite bimwe, twatureba bimwe, ariko hari ukundi kuntu bihindura, hari ukundi kuntu bihindura mu buzima. Bwana sifiwe. Hari ukundi kuntu bihindura. Arabwira ngo nimugende murebe ibyo bintu. Baragenda
kandi arababwira ngo nimubona ico gihugu cera mugende mufate ishami rimwe ry'umuzabibu murizane kugira ngo ribe ikimenyetso cy'uko ico gihugu cera. Bwana sifiwe. Baragenda abahungu 12 ngo bashike bararebye basanze nk'abagabo barebare cuco nukuri basanze igihugu cera cuco niko bose niko babonye basanze inkike zirezire bose niko babibonye basanze nk'abayebusi basanze nko abanyakanani basanze nk'abanaki basanzemo bari ari amoko yose ari muri Kanani bari benshi kuruta uko bari bangana. Bwana sifiwe. Ntawabwiye undi ngo tuje gutanga raporo twabonye ibingibi kuko iyo impamvu tugira ngo tuganire mwaje gutanga raporo mukabanza mukicara mukahuza amagambo mwagize gutya duhuza amagambo tumenye gice tuje gutanga no kubera ko haba hariho bimwe mutazinanyeho no kuvuga ngo uko uri yabizi si kuri yabizi none twicare twese tubihuze tubijane mu ijambo rimwe no kubera ko haba hari amagambo menshi ariko mutegere barabahungu ntago bicaye ngo bavuge ngo reka tuganire tufate aya magambo niyo tujana hoyaye kubera ko amaso yabo umuntu wese ariko avuga ati ico yabonye nico nawe umva nta kintu tuvuga ijo twabibonye twese nta kindi kintu umva ntituvuga ibyo birenze twabonye twese tubiziranyeho twabonye ko tudashobora baba n'icumi bakavuga ati twabonye ko tudashobora Yoshua na Kare babona. Bwana sifiwe. Ngo bashike baragarutse bamaze gutata igihugu ngo bashike Mose arabahamagara i Kadeshi arababwira ngo nimuze rero mutubwire izo mwabonye muri ico gihugu. Bwana sifiwe. Nimuze mutubwire ico gihugu ko kimeze twumve ko twogira ihumure twumve ko dufite imbaraga zo kubasha kuja gutera abo bantu. Amen. Ngo barangize abahungu 10 babanza gufata ijambo. Buriya ijambo rya benshi rigira imbaraga. Barangiza baravuga ati Mose we kiriya gihugu twagezemo ni igihugu cera n'ukuri ni igihugu ciza uko Imana yakivuze niko kimeze uko Imana yakubwiye niko kimeze ariko twabonye nk'amagabo barebare ibigaganyare niko kirero cyavuze ibigaganyare twabonye nko ababogare twabonye nk'ibigabo birebire binini dushobora gunesha gutyo. Bwana sifiwe. Abagabo twabonyemo ntawe ushobora kubanesha gutyo kandi mwumva ijambo rikomeye ngo twari ko twibona tumeze nk'inziga imbere yabo ngo nabo ngo akaba ariko batubona. Turuzi ubwoba mureke mbabwire ubwoba ubwo aribwo ubwoba si ukubona umuntu nk'igihangange gutinya umuntu si ukuba wamubonye nk'igihangange gutinya umuntu ni ukuba wamubonye ko nawe yakubona nkaho ucishije bugufi imbere ye. Bwana sifiwe. Ubwoba ubugira mu gihe wawe utekereza ko uko wawe witekereza imbere ya wa muntu ariko na wa muntu ahabona kuri. Bwana sifiwe. Dawudi yabonaga Goliyati ko ari muremure ariko icyamuteye gutinyuka nukubera ko yabonye ko Goliyati agomba kumenya ko nawe akomeye nawe ari umunyembaraga nawe yanesheje idubu yari ikomeye kumusumba kumurusha nico cyamuhesheje ihumure. Bwana sifiwe. Ubwoba bw'abatasi 10 bwarababwiraga ngo nabo abanaki niko babonye ko tumeze nabo babonye ko tumeze nk'iziga imbere yabo. Niba mwibonye nk'izige nimugire limite muhagararire aho ngaho timurinde kurenguka ngo mwibone kaho nabo babonye ko muri inzige uzobugize ubwoba burenze. Baravuga ngo nabo niko bari ko babona tumeze babonye tumeze nk'iziga imbere yabo. Bwana sifiwe. Umva nta buryo na bumwe inziga ishobora kugwanya umuntu ntibikunda. Niko kumubwira ngo turi inziga imbere yabo nta jambo dufite nta mbaraga dufite ntaho twonyura ntaho twosa ngo tubagwanye byanga uzakunda igihugu ni cyabo dusubireyo. Abanyesirayeli bose batera ikiborogo batangira kurira. Mose watuzanye muri iki gihugu niyo havuye intonganya. Bwana sifiwe.
niyo hantu hambere Mose yagiriye ibibazo byinshi. Niyo hantu Imana yabwiye Mose iramubwira ngo kubera abanyesirayeli batizera Imana ngiye kubica bose mbarimbure. Bwana sifiwe. Kubera abanyesirayeli bareba ibintu uko amaso yabo babwira, batareba ibintu nk'uko nje mbibona, ngiye kubica bose mbarimbure, kurembe mu rubyaro ruzagenda rukaragwa igihugu nabasezeranije wewe ubwawe. Mose abwira Imana ngo Mana, abanyegiputa bazumva iryo jambo bavuge gute? Bazokwita umunyantege nkeya ko wajanye ubwoko nti wabushitsa iri mu bajana. Bwana sifiwe. Ahantu Mose yagiriye intambara irutiyo yahuye n'abanyamaleki, irutiyo yagwanye mu butayu hose, iruta izindi ntambara zose yagize. Kubera iki? Kubera uko abantu babonaga ibintu ariko ntibabone nk'uko Imana yabakuye muri Egiputa imibona. Bwana sifiwe. Niba Imana yarabonaga inyanja itukura hejuru ikabona ikiraro, niba Imana yabonaga abanyegiputa bashoreye babagose cyangwa se babakurikiye ikabona ari nk'abantu busa, namwe nimubona ibintu gutyo Imana yabarengeje ahandi izabarenza n'ahandi. Bwana sifiwe. Turi kumwe? Tube nk'abazamura ibiganza. Bwana sifiwe. Nta buryo na bumwe dushobora kuhaca, niko amaso y'umubiri arimo atubwira. Yoshua na Kaleba abahungu bari bizeye Imana babwira Mose ngo Mose, natwe duha ijambo tuvuge. Baravuga ngo Mose, bariya bagabo twababonye nta kintu bafite kibakingira. Karya jambo Dawidi yavuze, nta kintu na kimwe bafite kibakingira. Kandi niba Uwiteka twishimira, niba Uwiteka twishimira, kiriya gihugu tuzokigeramo. N'abari abanyamaleki barebare banini tuzobarya nk'urya umutsima. Tuzamure Yesu ishubahiro. Bwana sifiwe. Tuzobarya nk'abarya umutsima. Babasuzuguye kurusha inzige, kuruta kwa kundi babandi 10 bibonye imbere y'ababanaki. Inzige yo kubuza amahoro, ariko umutsima niba ari ikintu cy'inyantege nke imbere y'umuntu ni umutsima. Turuzi kujya ahubwo umuceri ngo bankabagwana kakangaye mu menyo mukaba nkabagirana nk'agatambara gatoya, ariko nimba ari ikintu coroshe kitacorohera umuntu, nimba ari intambara umuntu azagwana yimworoheye kurusha izindi, titunayite n'intambara. Nimba ari ikintu umuntu azakora yisanzuye, uwaje no kubikora wenda ukabona kuramo n'ikoti, sinojyana no koti. Bwana sifiwe. Ukabona kuramo na cravate, urumva wumva utuje, nta mpaka mugirana, nta kintu na kimwe ntibigutera insécurité, ufite appétit, ufite inzara, urashonje, wabonye imboga ziza, urumva ukunze, nta kintu na kimwe, nta kibazo ugira imbere y'umutsima. Bwana sifiwe. Nta kibazo ugira imbere y'umutsima. Imbere y'abanaki bababona ba Yoshua na Kaleba babona nk'imitsima. Baravuga ngo tuzobarya nk'urya umutsima, tuzobamanyagura nk'umanyagura umutsima. Bwana sifiwe. Niba gusa Uwiteka twishimiye, ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, bariya banaki tuzobarya nk'urya umutsima. Bwana sifiwe. Tuzobarya nk'urya umutsima. Indoro yabo yari itandukanye kure cyane n'indoro y'abandi 10. Bwana sifiwe. Haleluya. Hari abantu bafite ibinyoma byinshi babeshwe n'ibyo abantu babonaho. Hari abantu benshi bafite ibinyoma byinshi by'amagambo y'abantu, uko abantu bababonye babaye imbata y'ibyo abantu babavuga, babaye imbata y'indoro y'abandi kuri bo. Sinzi ko tujumvise. Hari abantu babaye imbata y'indoro y'abandi kuri bo. Hari abantu babaye imbata y'ibyo abandi babavugaho bababonyeho. Kubera ko nyanaka yavuze gutya ngo umeze gutya umeze gutya, ukamuha imbata yabyo. Tuba imbata y'ibyo umutima wawe guhamiriza bihuye n'iby'Imana ihamiriza kuri wewe, ukaba imbata y'ibyo abantu bakubwira. Ninde wakubeshe kuri umusambanyi? Ninde wakubeshe kutari mwiza? Ninde wakubeshe kuri mubi? Ninde wakubeshe kuri umurozi? Ninde wakubeshe? Bwana sifiwe. Uzi ko abantu bagira complexe bizo bavuzeho batari byo. Uzi ko abantu bagira complexe bagenda batinya, umuntu akamagira ubwo bakamagira complexe no mu bandi ntabakisanzura, no mu bandi ntabakimeze nkuko bandi ukamusanga yaritinye, yarirangije, yaramaze ubuzima bwe yabushize wiherezo kubera uko byo bandi bantu bavuze, kubera uko abantu babone ibintu kuri we. Bwana sifiwe. Hari umukobwa umwe
yarabari umusasa ngo arangize yarakuze yarageze mu zabukuru abantu bakamubwira ati wewe byararangiye ushaka uzokoresha ipendo rivuze ubuzima bwawe nahangaha ni ruhande rwa papa wawe na mama wawe nta bindi ubaye nyogosenge w'abana bose baramuruye muhana ubaye nyirasenge. Bwana sifiwe. Uwo mukobwa kandi yarageze mu zabukuru yari plus de 30 ans ngira ngo cyangwa 35 yari 35 uwo mukobwa akabwira abantu akabagira ngo Bwana sifiwe akabwira ngo iyo ni indoro yanyu uko niko mwe mwamubibona akabwira ngo jewe zoshaka n'umuhungu mutoya zoshaka n'umuhungu mutoya umuhungu mwiza umuhungu muremure ushitse jewe niko jewe amaso yanje abimpereza. Bwana sifiwe. Abana ko rero yandi bikunda imyaka ugezemo tibikunda hani mu nkambi sivya bindi kuvuga ngo ni mu kizungu gaho nyine abantu akenshi ho imyaka ingahe wogenda ariko iriya iho urengeje imyaka 45 uba ufite ukundi kuntu ufatwa muri societe uba ufite ukundi kuntu bakureba. Wa mukobwa aravugira ati jewe uko mbona ibintu jewe nzoshakwa n'umuhungu mwiza umuhungu muto cyane yari umuhungu ari mu de 27 nimba afite nyinshi nka 25 cyangwa 26 ans ngo rangiza aratuye ya magambo y'abantu yabimbata ya magambo y'abantu bavuga mutegere ndore yo kwizera yabimbata ya magambo y'abantu bavuga ngo buce umuhungu muto cyane yaranakishijwe afashwe umukobwa agasenga cyane umuhungu akijwe nawe nyine akijwe gutya yamagira gahunda yo gushaka. Murabize abantu bamaze gukizwa bagira bakunda kwigira aba responsable ukuntu yamuvuga tugira ngo iyo responsabilité komeze yaguke reka nashake aje gushaka yamakunda wa mukobwa w'imyaka 35 urumva ushaka ko yarageze nko muri 36 ngo rangize umuhungu aragenda aramubwira ati nagukunze kandi ndashaka ko twubakana. Umukobwa aramubwira ngo wa muhungu we genda banze ubitekerezeho kuko urashobora kuba wenda utamenya ibyo wawe ukora genda banze usubire ubitekerezeho uzobona kuza kumbwira neza kuko urashobora kuba wahutse ukazonshaka urangiza ukicuza genda usubire ubitekerezeho. Kurumva umukobwa kwizera arafite nta kuvuga ngo reka mfatiranye muri iki gihe hari abantu badafatiranya abandi ukamufatiranya nta no kumva umunsi wo kuvuga ngo nzoje kubitekereza kuko wabona ko nuje kubitekerezaho nawe aragenda bitekerezeho biraza kuza wenda ari negative. Aramubwira ati banzu gende wewe jeweho genda wowe banzu bitekerezeho uzobone kuza kandi gusubira kumbwira nta kumufatiranya. Wa muhungu aragira aravuga ati jewe nuko nabitekerejeho mbere yuko nza nta muhungu uje gutereta umukobwa atabitekerejeho ngo arangiza arasaka kandi asubiyeyo kugira nyine gusa ngo mwe wa munsi buce gusa kuko yero bitekereje yari yabirangije nta kindi yarategeze gukora. Arasubira kandi aragaruka aramubwira ati jewe ni rya jambo sinasubira ngo nibindi byinshi nagukunze ndashaka ko twubakana ngo buce batangaje mariage muri mishengero abantu baravuga ati ibicika birabaye. Bwana sifiwe. Ngo rangize bakora mariage nziza cyane ubu nyine batuye muri Canada bafite umwana bameze neza umuryango umeze neza. Bwana sifiwe. Umukobwa yayisaba 10 hoja n'umusore kareka kuba 10 yayisaba 10 yama yishashura haba 10. Bwana sifiwe. Ahanini abantu basazishwa nabo bakanye ariko yewe yayisaba 10 none so ogenda mu bajene rumvaga rungano kuyo gwabaye gwa muhungu yama neza 10 nkiye imyaka 45. Bwana sifiwe. Ubu nyine afite abana umuryango umeze neza kubera iki ntabwo yabaye imbata y'ibyo abantu bamuvugaho cyangwa se ibyo abantu babona kuri we. Bwana sifiwe. Yesu ashimwe cyane. Umunsi umwe ingabo z'abanyesiriya umwami w'Isiriya yapangaga urugamba yarangiza gupanga urugamba uko arupanze kose yabwira ingabo ziwe ati muraca ngaha mutega abanyesirayeli gucya. Elisa umugaragu w'Imana akaba yabibonye akaja kubibwira umwami yarangiza kuja kubibwira umwami aho baciye bagasanga babateze yambushe babarashe babigira kangahe baravuga ati ariko muri twebwe haba harimo umutasi wa Isiraheli
hoba harimo umuntu ujanira inkuru abanyesiraheli. Bwana sifiwe. Tuzamura ibiganza. Bwana sifiwe. Turi kumwe. Hoba hari umuntu muri twebwe ujanira inkuru akazishira abanyesiraheli. Nimugerageze murebe. Umwe mu bagaragu biwe araza namubwira ati nyamara muri Isiraheli hari umugaragu w'Imana. Uwo mugabo yitwa Yeshuwa. Kandi yitwa Elisa. Nimuze ahubwo tuje kumwica, nitumara kumwica abanyesiraheli ntibazo bakitunesha habe n'umunsi n'umwe. Nitumwica gusa. Nitumwica niwe uzupanga urugamba gose, niwe stru. Ngira ngo niko bazabita mu gisirikare sinagiciyemo. Bwana sifiwe. Niwe mupangayi w'urugamba rwose. Baragenda bagiye kubatera babagose. Yari kumwe n'umugaragu we Gehazi. Gehazi ngo asohoke abona ingabo z'abanyesiriya zibagose. Agaruka yirukanka abwira Elisa aramubwira ngo turashize ingabo z'abasiriya amagara tugose ntaho turi buca uyu munsi baradufata mbiri. Bwana sifiwe. Elisa kubera ko hari ibyo yari yizeye hari andi maso yari afite abwira Gehazi ngo Gehazi humura we kugira ubwoba. Izi ngabo wabona zitugose Bwana sifiwe. Izi z'abanyesiriya wabona zitugose hari izindi ngabo ziri muri twebwe ziturinze. Hari izindi ngabo zitugose ziturinze ziruta bariya inshuro ibihumbi. Ngo arangeze asenga Imana abwira Imana ngo Mana humura amaso y'abasiriya baba ya Gehazi abashe kubona ingabo zitugose ahumurike atuze umutima. Indoro ya Gehazi yari itandukanye n'indoro yande ya Elisa. Elisa yabonaga imagare n'amafarashi ingabo zibagose z'abanyesiriya zirimo zibagwanya, ariko Gehazi nibyo yabonaga, ariko Elisa we yari kubona ingabo z'abamarayika zibukikuje zimurinze. Bwana sifiwe. Twe kugira amaso nka ya Gehazi, tugira amaso nka ya Elisa. Hari abantu bagira amaso buri gihe azabona ibibazo gusa, azabona ingorane gusa, azabona ingorane gusa, akabona ibibazo nta kindi kintu azabona mu buzima. Ajya sa amaso y'umwuka, ajya sa amaso yo kwizera, ajya sindoro yo kwizera, ajya n'indoro y'umubiri, n'umubiri wakubwira bya bindi. Kandi ntubufite kwizera ntubu wakishijwe. Bwana sifiwe. Niba ubona ibintu cyo kimwe nuko abandi babibona nta tandukaniro mufite. Nimba badakijwe nawe ntukishijwe, nimba batizera nawe ntacyo wizera. Apana kuza twizeza akanwa, oya twizeze ibyo gwera kuzo tureba bibone kuja ku mitima tubyizere tubone kubivuga. Hari abantu benshi babaye indyarya zo kwizera. Muzi indyarya zo kwizera nize zizeza akanwa zitizeza amaso zitizeza n'umutima. Tiyizeza amaso ntiyizeza umutima ariko kizeza akanwa. Wamubwira akazavuga nka Eliya, akazavuga nka Eliya ariko umutima ameze nka Gehazi. Akavuga nka Elisa kandi umutima ameze nka Gehazi. Akavuga nk'aba bantu nka Kalebu na Yoshua ariko imbere ameze nk'aba bandi 10. Tureke kuba indyarya, tureke kuba abahipokrite. Nimba ari icyaha gikomeye kisumba ibindi ni icyaha cyo kubesha umwuka. Kuri no kubesha umwuka. Nimba hari biriya birimo no kubesha umwuka, kuko umwuka uri muri wowe hari icyo uhamiriza n'ibyo wizera. Umwuka uri muri wowe hari icyo uhamya, icyo utizera reka kushatura ni umuvumo. Bwana sifiwe. Ni icyo utizera reka kucatura, icyo utizera banza ukizere muri wowe nubarangiza ubone kucatura. Apana ko atura ibintu utaraheza, utaragaburira ubugingo, utarabigabura ngo ubone ko uwumve ko bigomba kubibyaho nurangiza ubone kubivuga, ariko bivugisha akanwa umutima ntabirimo. Turizera naho umutima niyo mpamvu byinshi bitaza bisora. Kubera iki? Twizeza akanwa ariko ntabwo twizeza imitima. Bwana sifiwe. Twizeza akanwa ntabwo twizeza imitima. Yesu ashimwe cyane. Uzi impamvu ikikwereka ko Yoshua na Kalebu bari bijeje imitima, ntabwo bari bijeje akanwa. Bari babanje bareba ibintu babone kurangiza kubireba, baravuga ngo mu ruganda rw'umwuka ruhindura amagambo, ruhindurije amaso yabonye n'umubiri. Bwana sifiwe. Amaso nico kimwe nayanga yareba. Simvuga amaso yayandi tuvuga ngo umuntu yeretswe ngo yahanuye yagize gutaho ya ntabyo ariko ndimo mvuga.
niba mvuga y'amaso aguhesha kubona ibintu ibya bindi abandi barimo babona, yarangiza akagera mu ruganda rw'umwuka ruri mutima wawe, akagera mu ruganda rw'umwuka rwa rundi Yesu Kristo yashunguye, bikaguhesha kubona ibintu uko Imana ibibona. Bwana sifiwe. Uko Imana ibibona akaba ariko nawe ubibona. Wabibonye, wabonye ko ari jo, babonye abantu barebare, kikwereka ko babaga bari bijeje imitima n'amaso yabo, nukubera ko ariho bari ko baza, ntabwo ari ahantu ho gukina. Ni mu ntambara, ni mu banaki, ni mu bayebusi, ni mu banyakanani, ni mu hari mu ntambara. Ntabwo bari kubashuka abantu, oya. Bari bijeje imitima neza, baravuga ngo niba Imana gusa twishimiye, twababonye ni banini, twababonye ni barebare, twababonye ni benshi, twabonye nkike zaho, ariko niba Imana twishimiye, tuvuga ngo amen, tuzabarya bwa mutsima. Ntabwo bari bijeje akanwa, oya, kubera ko bari kubaja mu ntambara. Tiwohenda abandi bantu uri muja mu ntambara ngo wizeze akanwa. Aho ngaho niko rugero rukwiriye go kwizera. Ibintu wabona kubucamo birimo risk nibidakunda. Mwazumvise? Indoro yo kwizera izi guha kwizera no mu gihe harimo risk, mu gihe bitakunze. Igihe harimo risk mu gihe bitakunze, nico gihe kwizera kwawe kugeragezwa. Apana gusa ngo nibitaba nta kibazo. Oyaye, hariho risk, hariho kurimbuka, hariho gupfa. Barasika batsindwe. Nimba koko imitima yabidahamiriza no kwizera kwabo idahamanye n'ivyo bavuze biri ndani, birashika ntibikunda, barapfa. Apana gusa ngo mubirekera gusa mukudakunda, oya, barashika bapfe. Ntago bari indyage zo kwizera, ntago bari bijeje akanwa. Bwana sifiwe. Ntago babaye imbata z'ivyo amaso yabo yaberekaga. Ntago babaye imbata z'ivyo amaso yabo yaberekaga. Bwana sifiwe. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu bimwe naje gusanga abantu babaye imbata y'ivyo abantu bavuga. Iryo jambo narishuri bushize, kazambwira twari kumwe na kuri Eshadai, ndabwira ngo hari abantu batakiri n'abanyabyaha. Muzi ko Dawidi shaha yakoze kwari ukwica Uriya no gusambanya muka Uriya. Abantu Dawidi ngo ari umunyabyaha, kandi Imana ntiyamwise umukiranutsi amaze kumwica, yamwise umukiranutsi shagiye Samweli aje kugira gute kumwimika. Bwana sifiwe. Ariko gukomeza kwita Dawidi umunyabyaha kubera icyaha kimwe yakoze, naje gusanga hari abantu benshi babaye imbata yabyo. Kubera icyaha wakoze abantu bakakikunigiraho, niko bakureba, niko bakubona, niyo maso yabo. Nishaka imbe nararugiye ku karubanda, ariko nimba narahuye na Kristo akambohora, akambatura, ubuzima bwanje bwarahindutse. Mbirije mu Imana ndavuga ngo iyo umuntu amaze kugira gute, iyo ari muri Kristo Yesu aba ari saremwe, ibyakera biba byarashize. Bwana sifiwe. Nari kumubwira ngo naho ngenda ngasambanira hariya kuri Kotebu, narangiza nkaza mu rusengero ukansa nkihanira ahangaha kuri station kuri gift. Mvuye kuri Kotebu nasambanye nkihanira kuri gift, nimba umutima wanje nta rubanza uri mu ncira mu gihe namaze kwihana. Bwana sifiwe. Umurinzi aravuga ngo umutima wacu utwemeza ko turabanyabyaha, ngo umwuka nawe akatwemeza ko twababariwe. Bwana sifiwe. Iyo umwuka amaze kunemeza ko nababariwe, ubuzima bwanje bwababariwe, bweshejwe, ndagera imbere y'Imana ndanezerwa. Wewe ri twasambanye nuzo ugasanga nanezerewe, ntucira urubanza aho naciye ntuhazi. Simba imbata y'ivyo ubona ku buzima bwanje, simba imbata y'ivyo wumvise ku buzima bwanje, simba imbata y'indoro yawe ku buzima bwanje. Bwana sifiwe. Ndabi imbata y'indoro yo kwizera. Byo ntabwo bifuriza gukora icyaha, ntabwo bifuriza guca gukora icyaha, ntabwo bihesha, ntabwo byorosha gukora icyaha. Oya, sivyo mvugiye, ahubwo mbivugiye kugira ngo byoroshe umutima wawe kubohoka mu gihe wagikoze. Bihesha ubugingo bwawe kubohoka mu gihe wagukoze, mu gihe waguye mu cyaha, bihesha ubugingo bwawe kubohoka. Hari igihe Satani azafatira abantu mu cyaha bakoze, akamabajana, wivye nanone sambana, wasamanye nanone ruga, waroze nanone ica. Gute? Nimba nasambanye siniba.
nimba nishe sinsubira, niba ariko oya suko uko wawundeba siko nje ndiko nireba, nimo nireba nk'icyaremwe gisha, ubuzima bwanje bwahindutse. Bwana sifiwe. Ndimo nireba nk'icyaremwe gisha. Iherezo ry'aba bagabo 10 bagize amaso y'umubiri babimbata yazo cyangwa se yayo, ntibagira andi maso y'umwuka yo kwizera. Iherezo ryabo Bwana sifiwe kwabaye kurimbuka. Imana yohereje umugiga ifata abantu 10 bose barapfa barashira bararangira, barapfa bararangira. Abizeye cyo kimwe nawe Bwana sifiwe, abizeye cyo kimwe nabo babandi banyesirari bose batatse barimo babwira Mose ngo Mose watuzanye muri iki gihugu none tugiye kukirimbukiramo, aba nake watujana Mose twishe baturangize ngo barangize bose. Imana ibwira Mose ngo Mose we nakumvise kubera ko binsabye ngo mbareke, ariko n'uyu munsi gusa ni none gusa abagabo ntibazinjira mu gihugu cyo nasezeranije ubwoko bwanje. Usibye Yoshua na Kalebu abagabo babonye ibintu uko naje nabiberetse. Abagabo batabaye imbata y'indoro y'umubiri niyo bazokigeramo bonyine gusa, bonyine gusa bararimbutse. Bwana sifiwe. Oya ntabwo birangirira muri wowe kutagira indoro yo kwizera, ntabwo birangirira muri wowe, birarangiza ubuzima bwawe, birarangiza ubuzima bwawe. Ntabwo biyekera gusa mu kutizera, birarangiza ubuzima bwawe, biramara ubuzima bwawe. Timubikinishe. Bwana sifiwe. Timubikinishe. Hoya Imana nitegeko ufite amaso, ntabwo Imana ikubuza kureba, ntabwo Imana yabuje kureba. Hoya kandi izo barebye n'ibyo amaso yabo yabahamirizaga, ibyo babonye, ibyo bavuze n'ibyo bari babonye mu gihugu. Mwumve ikintu Imana yabahoye. Ariko yeme Bwana sifiwe, mu buryo bundi bw'umubiri turashaka kubyita akarengane. Mana we ko twabonye ari barebare none duhoye iki? Mana ko twabonye ari benshi none duhoye iki? Mana ko twabonye nk'ikari zirezire none duhoye iki? Ko twabonye bimeze niko twabibonye none duhoye iki? Mbahoye Bwana sifiwe kuba mutanyizera, mbahoye kuba mutaranyizeye, mbahoye kuba mutaranyumve ngo munizere. Muzi cyo Imana yahoye Mose kutinjira mu gihugu? Ntabwo Imana yahoye Mose gukubita urutare gusa kabiri. Mose Imana yamuhoye kutizera, nicyo yamuhoye kugira ngo ntagere muri Kanani. Ijambo Mose yavuze mbere yuko akubita urutare, yabwiye abanyesirayeli arababwira ngo se muri uru rutare ko murabona ko hova nk'amazi mukamwa, kandi Mose Imana yari yamaze kumukoresha ibitangazo bikomeye, ko murabona ko muri uru rutare hova mw'amazi mukamwa. Ega nicyo cyamuteye gukubita kabiri. Muzamubwira ngo ni ikindi yabitewe na bwa burakari, ngo arangiza kubitewe na bwa burakari arasubira kandi harimo akantu ko kutizera bivana n'ijambo yari yavuze. Irabigaragaza neza kuko Mose ntabwo yari afite kwizera. Wa munsi kwizera ko ari kwashize, nicyo Imana yamuhoye. Hari ikindi cyakirenze cyo ngishimana yamuhoye. Kwizera guke turabihorwa. B'abanyesirayeli Bwana sifiwe, b'abanyesirayeli batagize kwizera bafatikanye n'aba batasi 10, ubuzima bwabo bugira gute? Bujanwa na mugiga. Iyo tudafite kwizera Bwana sifiwe, iyo tutahaye ubugingo bwacu amaso ngo yongere kandi agire indi transformation, ibyo amaso yatuhaye byongere bigire indi transformation muri twebwe mu buryo bw'umwuka, ngo byongere kandi bigire indi mvugo yajo. Mbere yuko tugira imvugo yo kwizera tubanza kugira amaso yo kwizera, tukagira umutima ubihindura, twaranga tukabitanga mu kwizera. Bwana sifiwe, tukabitanga mu kwizera, twe kuba abahipokrite bo kwizera, twe kuba ingyagezo kwizera, tubanzirize ku ndoro yo kwizera. Reba ibintu Bwana sifiwe, reba ibibazo, reba ibishago mu buzima bwawe, reba ibintu we kwibona kwa kundi babikwereka. Nimba ari ibibazo mu buzima reka kubibona nkuko abisi bayibona, nimba ari amahirwe mu buzima reka kubibona nkuko abisi bayabona.
nimba ari ubwenge mu buzima bwawe reka kubwirata nk'uko bese babwirata. Reba Imana, bona Imana, bona Imana, bona Imana, bona Imana. Nimba ari amahigura nayo mu buzima reka kubibona nk'uko bese babibona bakabyirata bakumva ko ari ibyabo. Bibone nk'iby'Imana, bibone nk'iby'Imana. Bwana asifiwe. Turarangije. Yesu ahabwe icubahiro. Turangirize ku murongo w'8 mu gice cya 6 Abakorinto urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto 6 umurongo w'8. 6 umurongo w'8 urwandiko rwa 2. Mu cyubahiro no mu buhemu no mu mugayo no mu ishimwe dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turi ab'ukuri. Dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi ibirangirire. Dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima. Dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa. Dusa n'abababara ariko twishima iteka. Dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi. Dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Yawe abantu niko babibona. Babona kugiye gupfa, babona kugusuzuguwe, bakubona kudafite cyamaze, bakubona kumukene. Nyamara mu maso yo kwizera, mu ndoro yo kwizera kubona ibintu, wabibona kutungishije benshi. Bwana asifiwe. Ubibona kutungishije benshi. Niko amaso ya Paulo yamwerekaga. Abantu bakavuga ngo Paulo uzunguruka muri ibi bisagara, muri iyi mirigi, i Korinto, i Efeso, tanto wagiye i Kolosayi, tanto wagiye i Filipi, tanto wagiye mu Efeso, tanto wagiye i Roma. Ibi biragaragaza ko neza uri umukene. Akababwira ngo nyamara n'injo babeshejeho, nyamara n'injo batunze. Sindi nsuzugurwa ndi umunyacubahiro. Sindi nsuzugurwa ndi umunyacubahiro. Amaso yanyu ko bahereza, jewe indoro yanje si kubinyereka. Bwana asifiwe. Indoro yanje si kubinyereka. Sindi imbata y'ibyo, ndi imbata y'Imana ivuga ku buzima bwanje. Duhereze Yesu icubahiro. Bwana asifiwe. Jewe ndi imbata y'Imana ivuga ku buzima bwanje. Ndatumbira gusa Yesu Kristo. La varide va la forme le grede varide. Janomela rideva isangolo meria. Bwana asifiwe. Duhereze Imana icubahiro. Haleluya, haleluya. Hey! Sindi imbata y'ibyo, jewe Paul. Uko muntekereza, uko mubibona, hari andi maso nje wanyereka ibindi. Ibyo mutekereza ku buzima bwanje, jewe hari amaso anyereka ibindi. Tugira amaso yo kwizera. Bwana asifiwe. Ibyo amaso atwereka twe kwimbata yacu, tubimbata y'ibyo Imana ivuga ku buzima bwacu. Imana ibafashe kandi bahe umugisha. Amen.